Kızları örp kelet deydi. Jigitlerin dese, jigitler ulan sağı, futbola kadar de ulan deydi. Bugün senin toyunu görüp alıp, men ayavay içimen sığılıp kıcalat oladan. Ya üçüncü yolu inandım, bilen özgen olan koysam olmalı. Toy olansın. Ha? Gülnaz, sen mıhtı kızsın. Ben aytayım biz, möşüpten dilmenden baktıca. Gülnaz, sen erkeksin. Buna toydan giyin dedi, büyülen. Kimge deysin mi? Kimge deysin? Adresini aytmasam özleri geliversin. Жақсылық болсын, бүгінгі Gülnaz'ı сыйлап келген жалпы қонақтар барыңыздар рахмат. Құрметті өзгенің туғандар, тойыңыздар құтты болсын. Жақсылық құтты болсын. Шаруашылық инсандарға, шаруашылық ел болсын, аман болыңыздар. Ölek bular. Gönüp kalışkan östörü dağı. Her bir pazarga gelem ötbeytte kaşayıp gelip. 5 aydan beri baylayım bordo oku varı. Karavaşın ardı cutkula karavaşın ardı. Bir günde tön bir kap cemceysin. Daha gelip şehirde hızlı çuvalasın. Pazarda kişi yok ko. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Qandaysiz? Жақсы. Emine oldu. Oy, pazarınız bolsun. Rahmat. Rahmat uşu, turamuşu. Aydap gelip alıp, kliyent var mı dep. Ha, mına geldik kliyent. Kança da otasız sen? Bulardı mı? Bular mınday. Munavunuz, mınday da birinci munavunu özün görüp atasın. Tok Toguldun pazarından algam. Kuyruktu gördün mü? Ha, жақсы. Normali. Bu pazar Korgondun pazarından algam. Bunun ne kuyruğunun jarımı yok ku? Ötkönde koroğu karışkırtıp karasam bir jağım julup ketiptir da. Anam kurttap ketken eken bir ötele dep kesip koygam. Oşo menen bir jaq kuyruk menen jüret. Munun ökönü Koçkor'dan da algam. Koçkor'dan? Koçkor'dun pazarından. Tuz çalagan koylar niyeti jakşı bolot degenden. Oşo Koçkor'dan aldım. Жақсы. Oşunday. Bağısı qanday? Bağısın bilen sa degende. Munovul 6.000, munovunusu 6.000, munovul ökö birigip 5.000. Ökö 5.000? Ökö 5.000. Jo, maga muno üçöyle gerek, narkının gereği yok. Bu üçö bolat normal. Ey, munusunu koşup albasan bunu üçöğünü berber. 4 камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Барына чексиз. Nega? Bunu çöğün alıp ketip kalsan hanım bunu cangız kim almak hele? Optom bağıl vatamda. Optom tigil 6 bunu ökö 5, 17. Optom deniz. Emi kuda gelet dele de aksakal.
Куда келет деле. Ошо кудага Как алсам раз дедим. кудага канча киши болот? Мага ошо үчөө эле жетмек, өз 20 киши келатат. 20 киши? Башым жуткура чабал чүнеме кал. Ошончо көп келеби? Билбейм эми ошо 20 деп Кудаңгаяктан жатты. өзү. Куда деле таанысаңыз керек, жана бир артист бар го, Рахман Разыков деген. Ошол экен. Таңгара, шорун кайнаган экен. Ал 30 киши менен келиши мүмкүн. Неге? Ал ошондой да, жолда келатты беле Жалал Абадтан, Ташкөмүрдөн, Шамалды сайдан, Майлы сайдан кошуп келе берет тааныштардын баарын. Кудага баратабыз деппи? Бербес. Эгер ал келаткан болсо билесиң да Рахман кара суулук болот. Анда муноунун эле өзүн ал. Жалгыз элеби? Алсаң, албасаң мунун деле кереги жок. 20 киши келатса анан ушун өзүн. Ал кара суулуктар келет тасыноном, алар эт жебейт деле. Аларга даже бир табак плов басып туруп эле үстүнө 3 тукум коюп койсоң деле болот. Анан сен анда муну ал дагы мындай кыл. Жарым этин саласың, эми үсөтаки куда болуп атат да. Жарым этин салып мындайдан тилип коюп, жарымысын Рахмандын өзүнө берип кой, чийкилей. Неге? Ала кет десең, ал базарга барып сатат да, анан акчасына бензин куюп кетет. Жакшы тааныштык окшойсуз, э? Жакшы да, билем да аны. Ай, аксакал эми куда келаткандай уят эми. Кешик бериш керек, Сен нарындыктар чагыламдап атасың да. Эми кешик да бериш керек ана. 30 киши менен келсе, анда бир койдун эти жетпейт. Анда муноул экөөнү алдагы куйкалап сой. Көрдүңбү? Мунусу шорпо шилең, жеңил-пеңил, закуска-пакуска. Тура, биринчи тамак манты-сантыга кете берет, а? Муноул бул кой эмес, бул теке. Бул Сүзөнөк. Мунун тиши жокко? Эми теке да карыды. Вот муну соёсуң дагы куйкалап кешик кылып берибир. Текениби? Коюңуз аксакал, теке уят го. Рахман эчки менен жылкынын этин айырмасын билбейт. Берибир, азыр сен муну союп алып, бышырсаң, бышпай кууратат. Анан үйүңдө жеп атса билинип калышы мүмкүн да. Муну орап туруп берибирсең, алар өстөрү бар үйүнө кайнатып жейт кайра бир жолу. Мейли аксакал, эми баарын теңил ала турган болуп калдым. Эми келиңиз эми. Келе колду соодалашканда колду кармап туруп мындай. Ушу төртөөнү 17 деп атасыз, эми деп атасыз эми. Деп атасыз. Анан кеми барбы? Кеми бар. Кеми бар. Кеми мындай. Муновул соолук койда мындай. Уурга ачып өзү. Мындай неме тукум алайын дегемде алганыма 5 жыл болду. Бирок бирде жолу төл бербей койду. Куутка жөнөттүм, Кошкорго коштум, айлам кеткенде искусственный ассимиляция жасадым. Болбой койду, ошон үчүн сатып атам. Мунун ками ушу. Бул болсо айлампаш. Айлампашыңыз эмне? Оштуктар айлампаш деп коет, бизче айтканда көкме. Бирок семиз, көрдүңбү? Жо, семиз экен, не көкмелер семиз болобу? Көкме мал семиз болот да, соомуз. Нарындык эмессиң го сен. Көкме мал семиз болот, сен бергениңди жей берет да. Оозунан байкабайсың, жалаяктай болуп. Көп жеп турат экен да. Бул теке көрүп атасың, карып калды. Көзү да көрбөйт, башка да болбойт, жүрөт жөн эле. Бул болсо жетим. Жетим дегеним энеси бар, кара эргейсин. Жаңы тууганда энеси жерип эмиспей койгондо. Анан ушу текени ээрчип жүрөт. Менимче ушуну апам деп ойлойт да. Аксакал. Ками ушу? Ой, аксакал. Ой, сиз кызык экенсиз, негизи базарга чыгып көргөн эмессиз го.
Мен кеми барбы десем, сіз кемчилигин айтасыз да, базарға чыгып алып ошонто айтабы экен. Ками деп атпайсыңбы? Мен ылдый түшүрүп деп атам баасын. Айлананан кыргызча айтпайсыңбы? Ылдый түш дебейсиңби? А мен кемчилдиктерин айтып атам булардын. Сіз базарға келип кемчилигин айтсаңыз ким алат? Мына тем более кемчиликтери бар экен, эми кол алыша турган учур болду, жакшы болду. Болуптур эми анда баары бир түшүш керек. Базар өзү ушундай. Анда мынауга кандай дейсиз? Кайсыга? Мынауга. Кимисине? Моякты айтып атам мен. Буга кандай дейсиз? Болбойбу? Баасын айтпайсыңбы? Айтып атамга, анда бугачы. Булчу болбойбу? Кайсы? Болуптур буга. Айланайын. Жана силкилдете бересиң бу кишини. Ой, соодалашып атпайсың кыз. Баасын айтып сурабайсыңбы? Ошо баасын айтып атам го. Ушуга эле деп атасыңбы? Ой, аксак. Ой, өмүрү базарга келбепсе, бериңизчи колуңузду. Мен а дегенде мына экөөнү кармадым, экөөнү. Бул 2000ден кандай дестедим, туурабы? Унчукпай койдуңуз, мына 2,5га кандай дедим. Жарымын кармадым. Болбой койдуңуз, 3өөнү кармап атам, мына 3000ден деп атам. Эми аны антип менин загадочный кылбай эле. Канча берем деп эле айтпайсыңбы эле? Эми базардын жолу ошондой, тегеректеги бияктагылар канча арзанга сатып ийсеңиз чырдашат, ошол билдирбей ушинтип соодалашат. Ой, менен чырдайт, айланайын, кананда өзүм малым болсо. Мен каалаган баага берем да. Болуптур анда, канча түш бересиз? А канча тинде, канча мына өзү кемчиликтери бар экен, көрдүңүз мына. Мунуңуз вообще туубайт экен, аркынын вообще көкмө экен. Эми тууганын кандай айырмасы бар, баары сен соя турган болуп аткандай. Эми сойгондо да ошого жараша эти болот да. Эми кандай дейсиң эми? 12 боло. 10. 10? Айланайын, койчу айланайын, 10. Ошо кантип 10 болсун эле. Ойлойчу айланайын, мында 10 болгондо бул экөө 3дөн 6 болсо, бул 2 болсо. Карасо, айтканыңызды, келе калды. Мунун 500 болуп калат го. Бул менен сага тоок бу. Эми тооктой эле болгон экен өзү. Ладно. Анткен менен нык. Карасаң? Болуптур. 13 Болобу 13? Мейли 13. 13. Хорошо, сүйлөштүк. Болуптур, акчаны берейин, бирок паспорттор даярда? Эмне паспорт? Эмне паспорт? Койдун паспорттору барбы? Жок, немеби? Сельсоветтен справкабы? Ой, жок, койлордун паспорту барбы дейм өздөрүнүн. Ар бирине. Койго кантип паспорт болсун айланайын. Ой, кимден уктуң сен айланайын? Койдо паспорт бар. Нарындыктар эле болбосо паспорт бизде жок андай. Ой, аксакал, телевизор көрүп, радио угуп атасызбы? Азыр ар бир койдун паспорту болбосо эч ким албайт аны. Балки мурда алып келген койдур. Ар бир койдун паспорту болуш керек. Ал кандай пародада, каяктан келди, түндүктөнбү, түштүктөнбү? Карабашыңыз жут айланайын. Эми өзүбүздүн түндүк түштүк болуп бөлүнүп атканыбыз аз келгенсип, эми буларды да түндүк түштүк кылабызбы? Ой, аксакал, түшүнсөңүз, буларга паспорт болбосо болбойт. Болбойт. Бирөө уурдап кетсе да алып барып сата албай калат, паспорт жок болсо. Түшүнсөңүз, ошон үчүн ар бир койдун паспорту болуш керек. Паспорт алгандан кийин ар бир койдун керек болсо укугу корголот да. Айланайын, ойлончу айланайын. Койго паспорттун эмне кереги бар, айланайын. Өзүң ойлончу кичине. Ойлонуп эле айтып атам, эмнеси анысы кызык экен. Бул болуп атпайбы мына? Закон чыгып атат ошондой. Аксакал, уктуңуз беле? Айланайын, өзүң ойлончу. Менин 400 коюм бар. Мен 400 коюм болсо 400 койго паспорт аламбы? Ооба, анан 400-үнө бир чоң паспорт алмак белеңиз. Айланайын, өзүң ойлончу. 400 койдун паспортун эмес, менин кемпирим өзүмдүн паспортуму таап берчи десең, ошону 3 саат издейт. Эгер тапса ошондо дагы. Анан 400 паспортту кемпирим каяктан алып, көкмө болуп аткан. Ой, кемпириңизге 400 койдун паспортун аласыз, аны сумкага саласыз да атка артып кое бересиз.
Паспорт алашыңыз керек, ар бирин керек болса, ар бирин сүрөткө тартып туруп паспорт аласыз. Эми Кудай урбады. Айланайын, ар бирин сүрөткө тартып паспорт алсам. Ойлончу эле, мен буларды жаста 40-кам. Анан таанылбай калып, анан дагы чыр болбойбу? Аяқсықал, эми ошону өкмөт ойлогон жок дейсизби? 2 сыйра сүрөткө түшүрөбүз. Со стрижкой, без стрижкой деп туруп. Түшүндүңүзбү? Айланайын, өзүң ойлончу айланайын. Мен 400 кой 400 маалда туушу мүмкүн. Ойлосоң, bir 20'sı erte менен туурса 1 сааттан кийин 30'u туйт, дагы 40'ы туйт. Мен ар бир 15 кой туурса 15 паспорт алыш үчүн козуга метрик алам деп барат экенмин да сенсебетке. Айланайын, өзүң ойлончу. Анан кайра келсем 30 метрикке көтөрүп алып, келсем дагы bir 40'ы туup койсо, ага метрик алам деп кайра барып, кайра келсем дагы 2 коз өлүп калса, ага кара кагаз чогултуп эле жүрөт экенмин да. Айланайын. Ушундай кантип болсун? Ой, аксакал, кызык эле киши экенсиң. Паспорт, не то что бет, загран паспорт аласыз, аксакал керек болсо. Кандай? Загран паспорт аласыз. Эртең буларды Казакстанга алып барса да турган болсо, загран паспорт жок болсо ким алат буларды? Айбек карта өтпөйт. Загран. Бирөөт эле ЗАГСты деле алдырбайбы? Анан эмне деп атасыз? Как положено ЗАГС аласыз. Ар бир койго, кочкорго как положено ЗАГС аласыз. Нике кыйдырамбы? Нике кыясыз, антпесе болбойт да. Өзүң ойлончу айланайын. Менин 400 коюм бар десең. Анан болгону 10 кочкорум бар. Анан ошондо эмне болот? Ошондо эмне болмок? 400 коюңуз болсо, 10 кочкор болсо, 40тан кой туура келет. Ничего? Ого! Bir кочкорго ЗАГСга 40 кой, а? Таңгыры. Кочкор эле болуп калбай не болдум? Сиз кочкор болгондо куутка жетпей эле этке айдалып кетмексиз. Деп өзүң ойлонсоң айланайын. Нике кый деп атасың, а? Нике кыйсам, мен нике кыйып атып, мына лөкөнө кыйып атсам мисалы, булардын бирин-бирин тутканын кантип билем? Эми өздөрүнүн макулдугу бар да, эми ээрчишип жүргөндөн эле билесиз да. Жок, ойлончу. Мисалы үчүн мына бул көкмө. Мунун карамагында ЗАГСысында 40 кой жазылган. Бул 50-үнчү. Бул акмак буга кетип калса, міне муну кесип бересиңерби? Конечно. Изнасилование болуп атпайбы? Вообще кесиш керек. Кесип, экинчи вообще кочкор деп айтпай калат аны. Кезет. Ал жөнүндө ойлогон жок дейсиз. Мындай келчи. Такыр болбойбу, Болбойт, конечно, паспорт алыш керек. Канчага аласың, айтчы өзүң. Паспорт жок болсо, мен жана эле айткам башында эле. 10. Окончательно 10. Себеби дегенде тааныш жок сизде. Мен барам дагы өзүм тааныштарым паспорт жасаш оңой эмес азыр. Тигинисине бериш керек, печать басканда кагазына. Көп да, иштер көп да. Өлүп кетсин, берчи ошо. 10. Так что мынакей. Ошол жерден берем, өзүңүз мына жакшылап санап алыңыз мына. Рахмат, бердим. Так. Жакшы болду. Ыраазбы? Ыраазымын. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандай? Жакшы, Кудайга шүкүр. Базарыңар болсун. Рахмат. Койлор сатылабы? Конечно, өзүмкү да. Өзүңүз баккансызбы? Ээси турат, ээси менен сүйлөшөт атпайсыңбы? Жакшы. Эми алсаң, эгерде ала турган болсоң сразу айтып коем. Муну эгерде тукумга ала турган болсоң, муну жылына эгиз туйт могу.
Aha. Бұл еч еме қыла әлек. Мен просто зарыл ақша керек болды шашып Ал туыбайт, Азыр туыбайт. сразу момент есептешеміз кетеміз. Моу қой, бұл қой емес. Башы жаман конкретно іштейді да мұны. Бұл өзі эле қойларды қайырып, тетектен қайтарып келіп жүре береді да, шындай қой да бұл ше. Ақылды қой екен да. Ой, айтасың да аны ше. Жақсы. Бала, бұл көкме. Мұның кім? Бұл мен чаваным, шу қойларды өзі баққаным алсын. Андай қойып көрші бар. Бар. Көкме деп еркелетіп қойды да. Бұндыркин дегенді көкме деп еркелетіп қойды. Атты шын. Моу қой, бұл өзі Қочқордан келген қой. Тұз жалап жүрген қойлардан екен да. конечно. Ал қой емес, ал теке. Жөн түркçe адам саудалашып қандай. Не деген чаван алу олар? Мен іштемеймін оны. Жем қойдың емесі қайтарып жүр өзі билет да шоға. Неме қалады бай. Мұның чынылы теке ғой? Еме қойға ұқсас теке дедім де. Шындай бұл өзі негізі. Мұна Қочқордан келген. Ошол етке салғанды, ет салғанды тұз салбайдылы қойсаң болады. Өз тұз жеп жүріп чоң ойған. Моуны осы өзім қолға бақтым. Нан беріп жүріп чоң ойттым мұна мен. Сүт беріп жүріп чоң ойттым. Нық, мұна қарасаң, нық семес. Нығы екен ава. Андышы мұна. Нығы екен. Так что мен барын оптом қарап отырмайым, оптом сразу 24 деп атам. 24? 24. Қанша? Окончательный 24. Қандай дейсің? 24. 24. Тұрышы менен 4-тен шарт айда кетеді 24. Емгек бар. Мұндай қылады. 20 қылбайлы 20. Енді 20 қылғанда өзің ойлап көрсең. Азыр мына бағып атқан чаванына азыр 10 000 сом бер. 10 000 сом берді ме? 10 000 сом берді ме азыр алдыңыз, ә? Алдым, бирок ал. Мына көрдің, бір оқ дейді. Қарасаң, уже 4 қойды баққан үшін 10 000 сом берсем, ошоға да бір оқ деп атады, қарачем. Ойлансаң. 4 қой баққаның 10 000 сом айлық саған нормально меші бұрашым, Ем қарасаң, бір оқ. Депутат тілі зор қалады бір айды 10 000 азыр. Бұлар деген. Так что мында окончательно 20 болды, 20. 20-ға? Давай. Да, мен деле майдалабай, мұнака. Мұндан сана аласың. 20 000. Толық ішінде. 20. Нормально, 20. Бала, Давай әме. Алды. Соя тұрғаны. Бұлардың паспорты жоқ. Бала. Оның мен істеу оның не? Қойда қаяқта паспорт, қайсы мен жоқ айтты, паспорт деу ме? Жинде болып қалың ғой? Мен істей. Қаяқта паспорт айтады? Қойға паспорт болау. Сен мұны тұра үшін. Мұрдағы өткен базарда келгенде үшін мал базардан паспортын жоғыты үйген. Ошоны үшін базарға келгенде естеп қалады да. Постоянно келген сайын паспортты чекіре береді. Мұның қайда бар? Сен мұнда қыл. 20 сом, 50 сом берсең үйіңе жеткеріп қойырады. Өзі малдың есі дәді. Нар, өйден жоқ. Өйден күш olmayan aydan, давай.